Yes. Noma besidubula esibopha esishaya noma awusiyaya siyaya noma awusiyaya siyaya igama lami nginguzanele Maseko uma eSoweto singabomama base South Africa sizoliswana nama-drugs. Sikhathele lama-drugs, abantwana bethu balala bamile bayafa ngalama-drugs. Manje sibe sizile size ku-Premier usubmithile after 7 days sizobuyela. Umphakathi wase South Africa sisukumele lama-drugs aqede umhlaba wethu. Ngiyabonga. Sanibonani, igama lami uFikile wakaManana, ngiphume Orange Farm. Silana siyabazali basempini sihlanganise ngamalokishi ahlukahlukene as uMazethi bekashilo besiyodeliver imemorandum kuBabuluSufi regarding ama-drugs, because remember last year uke wa-announce ukuthi uzobathatha labantwana, which azange kwenzeke. And today sabona ukuthi sisukume, and enye into esinenkinga nayo sinenkinga nokuthi i-government esiphethe whenever bakhona bahleli eParliament baplana izinto abayimention indaba yama-drugs, whereby labantwana bama-drugs bazele umuntu osimame nomuntu wesilisa. Abayikhuluma indaba yama-drugs, bangakhuluma ukuthi bazoyenza 1 2 3, but bashiya i-main problem emuva, whereby labantwana laba most yabo bafundile babuya ezikolweni, and uku-ignore labantwana laba nicabanga ukuthi 10 years to come sizabe sinawo yini i-president, cause bona sebagugile ilanga selishonile kubo ba-expireile. So kunokuthi basincede ukuthi labantwana laba babe right so that bazobuyela endaweni e-right, and labantwana bangaba ama-president abanye babo, abanye babuya ema-university, abanye bacedile banayo yonke into, banama-PhD but bahleli estrateni. So besicela ukuthi ugovernment in fact asimceli, because masimcela uzosijwayela kabi. Siyamtshela ukuthi sithi after 7 days if angenza into right uzoqala ukubona ibunu zabo mama ezishwabene or ezinjalo, uzobona different kind of abomama ba-naked because sikhathele bayadanki. Into esiyicelayo ku-government, in fact asiceli nje umama eshilo, kuney'kolo ezivaliwe, then sithi le y'kolo lezo akazivule. Kunabantwana abahlezi emalokishini abadinga umsebenzi, ama-social worker abawavulele angene kule y'kolo lezo kube ama-rehab. And then eyokugcina ukuthi lelokhuzana ley'kolo lezi ezivaliwe zigcwele abantu bangaphandle, i-scrapyard. Asafuni i-scrapyard, sifuna ley'kolo zibe ze-community, njengoba sithi bethi i-community. Sifuna ama-social worker angasebenzi ayosebenza lapho kube i-rehab. Le 6 weeks asisayifuni, sifuna i-6 months ku-government. I-6 months esiyifunayo, asafuni anything 6 months, not 6 weeks. Thank you. Okwami okugcina engigcizelela ngakho engikufunayo mina ku-government ukuthi awavala ama-drugs angabi khona, ngoba abantwana bayaya ema-rehab babuye babheme futhi, and kusazobhema nezizukulu nezizukulwana zethu. Ingakho mina ngithi nje ama-drugs awaphele sikwazi ukuphila impilo esiyijwayele eSouth Africa. Gcina baba bese ngishilo sengizibikile ukuthi intombi kaManana le yakaMbuyise
sinomamzodwa umamzodwa uke aboshelwa indaba yama-drugs so angachaza yena ukuthi bekwenze njani because akumelanga simshuke wayolala emaseleni alalela ama-drugs la alwela ama-drugs. Over to you mamzodwa. Ngumamzodwa waseZola ngangiboshiwe ngo-2023 ngiboshelwe bathi ngiharasa abantu ama-drug dealer ngishaya abaleka azange namhlanje atholakale kodwa khona amaphoyisa wababambi mina ngaboshwa ngisekhoti Protea. Okay. So how did you? Yimlo. Oh, okay. Nasi sithole ngaphuma ku-Star. Sorry too. Okay. So since the government failed, the system failed. So how do you feel? Ngifika kabuhlungu ngoba namanje ingqondo yami kusho ukuthi ngaphatheka kakhulu. Sengumuntu okhohlwayo. Amaphoyisa ayaza khona azokoleka. Imali bayakoleka amaphoyisa azange bayithathe indaba yami. Kodwa ecourt ngaphuma phambili. So how long Maseli? Bangihlalisa 9 hours ngoba bese kulumphakathi nama organization bese salwa ngaphandle. Sanibonani, mina nguWini wakwaShabangu. Ngiyibophile ukuza la kuPanyaza Lesufi sizoyicelela singomama ukuthi sikhathele ama-drugs. Mina kwami endlini bebebhema boyi-3 ubhuti wakhona nama-twin samlamayo. Ubhuti wakhona ushone last year January sokusele labafana bayi-2 abamlamayo. Ama-drugs asihlukumezile siwumphakathi asihlukumezile endlini. Umphakathi ubulala abantwana bethu day and night. Ibhedlela zigcwele abantwana. This week Saturday nje singcwaba omunye futhi obulalwe inyawupa. Abantwana bayayijova, abantwana bayaganga, umphakathi awusho lutho, umphakathi usaba nokuyokhomba ukuthi ama-drugs athengiswa kuphi ngoba labo Sneyman bayabuya futhi bazodubula. Siyafa siyasaba naselokishini indaba yama-drugs. Manje sicela ukuthi uPanyaza Lesufi abone ukuthi usiza kanjani ngoba sisaba kwaphoyisa sisaba kwamphakathi asazi wena umama usingle parent uhlala abantwana babhema ama-drugs endlini. Last year Good Friday ngaqekezelwa ama-window umntana ephuma ukuyotshontsha ifoni yomuntu weza umphakathi wazongiqekezela ama-window wendlu wonke ngoba befuna lo mntwana manje akasahlala endlini sekehlala esigangeni kodwa bayabuya bazoqhekezela mina ama-window endlini. So sicela ukuthi ugovernment asisize. If ugovernment akasizi ke lo 7 days esimnike yona akasizi thina siwumphakathi masiyithathele igqibo ke singamani sibulalane. Bakhona abantu abahleli ngaphandle abangenamali abadinga 300 rand ukuthi umnikeze lo 300 rand ukuthi hambe yodubula lo muntu la umbulale because of siyabona ukuthi government akasizi ngalutho. Sihlukumezile singabazali abanabantu ababhema ama-drugs. Siyacela kugovernment ukuthi asisize aphakame ngoba siyamvotela lo government. But manje abantu ababuya ngaphandle sokuyibo abaphethwe phezulu ukudlula thina sesewona ama-South African. Thina ama-South African yithe sisafarayo ababuya le ngaphandle yibo ababanjelwe phezulu ngoba banemali. Ngiyabonga.